Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Dembaş guhdaran ezîz yên Podcast Kurdî. Ez rojnameger Berîl Celmaz. Di vê podcastê de em ê behsa malbata şenyeşar bikin. Bazı savcısı dosyada taraf tutuyor. Evet. Onlar da kendilerini aklamak için olayı terörize etmeye çalışıyorlar. Bizi terörist diye kendi yandaşlarına... Emne şenyeşarı kuri xa Ferit Şenyeşar nehe adarê 2021 xastin bi serdozgerê Komarê Riha re hevdîtinekî bikin. Lê serdozgerê Komarê ew daxwaza wan qebûl nekir. Di ser vê yekî dayîk û Kurd li ber Edliyê Rihayê dest bi nobetê edeletê kir. Îro serek derbas bû Emne Şenyeşarı kuri xa Ferit Şenyeşar pêş Edliyê Rihayê rûniştiye. Nobetê edeletê digirin. Bi ser kazekî edelet nivîsiye ku ew kaz di salekê dest wê daye. Çixas hevda ku pêşî lê bêgirtin jî dayîkê Emine dev jê berneda. Em bi parêzera malbata Şenyeşar hidayet enmek ra û dayîkê Emine re biaxivin. Ka ew salekê çi qewmî ye. Îro lê parêzer Bojikî wî jî bikujine. Edaletê vê derê tune ne. Ya Ferîdê min ketin. Ferîdê min qirîz kir. Ferîdê min dest nedam min. Em şo bu edaletê ketin. hidayet enmek li me tu bi xêratî. Xêra xwedê ji we sağ olî. Pêvajoya doza malbata Şenyeşar ew salekê çawa derbas bû çi qewmî? Malbata Şenyeşar saleke ji pêş Edliya Rihayê rûşkandina çalekî çêdikiyê û daxwaziya wan jî adelet e. Ji malbatê sê kes hate kuştin, yek niha zindanê de. Vê pêvajoyê de malbat pir kes di engasî pêra derxistin, çend 12 kes hate bin çavkirin. Heta îro zî leşkerê Türk polîsê Türk tim di engasî lê de dixistin, nedixwastin ku ra rûniştin. Çi salekê de saziyê demokrat gelek hat ji wana ziyaret kir, wana fêz kir. Ew nobete edelet digirin. Tesîr li ser vê dozê kir. Doz li Malatyê çêbû mahkema Fadil. Çalakiya ku ji vira dest pêkirin mahkeme pir guh nedayî. Gotina xwe car û biryara xwe gora xwe car da. Tabii weta ku mahkeme dewam dikir malbat vira çalakiya xwe dest pêkir. Weta ku çalakiya xwe dest pê dikir biryar hate girtin. û niha mahkeme biryara mahkemê nal istinaf mahkemesî. Ji vê derê hîn biryarek çêne bî. Em dixwazin ji vê derê tesîra xwe hebe. İlla kî zê bû em dê difikir. Dayîka Emine Şenyeşar hatta îro 12 li kolîn lê vebûn, yek li Enqerê vebû, di dil Rihayê doz lê vebûn. Li ser Xelîl Yıldız gotinê ku gotine ji pêra davet çêbûn. Gotineka xwazî li ser Süleyman Soylu qebahet olarak dîn li ser wezîr lêkolenek çêkirin. Hîn jî berdewam dike. Tu dikarî behsa doza Fadil Şenyeşar ji bikî di çi rewşê da ya çend salin biryar hatiye dayîn? Niha Fadil Şenyeşar weta ku qetiyema çêbû du dukanê wan hebûn. Çita bîst ku birê xwe ketine dengayî û malbata Yıldıza ji wana dixine bîze û tê dukana birê xwe. Tê vê derê dûne ku birê xwe her birê xwe gelekî san ji wana dixiye û bi sîlaha bi çoya û bi hesina dixwaze ku ve êrişa bertaraf bike. Çi destê sa wê dike. Vê demê da tabii malbata Yıldıza İbrahim Yıldız hem Celal hem Adil û Enver Yıldız bi sîlaha du bira birîn dikin bi derê. Yek wirat jiyana xwe wenda dike. Îdî zî birîna xwe giran dibe. Ferit wira diğerbîle. Ji wê Fadil êrişa ku birê xwe kirine xwendî ku dest xat ew kirî. Yani parastina wana kirî. Ji bo wê huquqa Türkiye'de varedin meşru müdafaa. Gerek ku aslında Fadil bê ceza biryar pê batan girtin ama ceza ama zindan û ji Malatyê su 7 sal û 9 ceza danî. Biryar wî şeklî hate girtin. Neyaqiyeka pir mezin pêra çêbû. Parastinê me de me ji pir tişt ji mahkemê rayetê re ama fayda nekir. Baskiyeka siyasî li ser mahkemê hew me bi çavê xwe û wê xwe zî wira fehm kir. Niha me îtiraz kirî û çiyê ew e Mahkema bilind jî hîn biryar ser vê negirtî û va ceza ku dane Fadil hîn ew nebî, kesî nebî. Ji bo wê niha em dipên ku mahkema bilind ser vayî hîn biryar were
گرتن و دعازی کامل دیزی هول محکمی مدگوج و مسئله دا گرس که دوسیه که تنه چی بیا اما دو دوسیه چی کردن دو سورتما چی کردن و حقوق ترکیه دا شاشیه مگو اندازن نه محکمه بلند و هر دوسیانا بکه یک وی شکلی و محکمه و دوزا جارد برای دینین و جارد دست بی نه دوسیه که نه جهین روحی هین چی نبیه و نبی راسته نیلیه که هم دوزگر نیلیه که هم میزکن قدقه گیری آجیم آلمرا ترسا مزی هایی که و 4 سال نزدیک 4 سال بود و هم دوسیه نکنه ایچی میزکن چه سر مالبات دلیل هنه امونا نکنه میزکن و دست میز ناکیوی ورده ترسا مچی ایکو و قدیما چیکری ایکو و کارا مشاندی ترسا میکو وانا وشیرن و وانا در نخین بر عدالت محکمه وانا چی نگن ترسا می وایی و هم سر وایزی پر هم گوتنا دوین و هم جی دوزگر را پر افتی چی دکن و هم اتراز چی دکن و این نتیجه انجامک در نقصی. او دیمنن بویارش نخشخانه دولت سروجی هاتنه دزین ل سروی چه دبیجن یعنی و itiraz کری. ده 1980 وقتا که و قاطیما چی بو و چاره دوزگری و دمی دوزگری جمعه پار کر گو یعنی گو جن نخشخانه دا قید تنن گو جوه داره ویدیو چینوی و جهازی آنیز هاتنه دزن رواندنه برنه. کی براندی مگو گو و چای گورا کی واش سالریه کی وقتی ما کریه و گواناز قرار برنه و دمیدم حتی و دمیم زانه کو قیدا تنن ما بدونا تنن tabii dosya yeku durakın adı dosya o dosya zaten jmalat çi bu jmalat yevatta ku dosya çi bu burada mavrak akdi ve derizi hani daha zaman işte kaydı videoyu kamera naxışxani tespit nevne u dozger servayı evrak çekiliyor, tutanak çekiliyor, organik ettiği dosya. Tabii reda mezanı kuva kaydanatının u ekova katliama çekiliyor ve kaydanız xarabırne. Yani botuna mevai nam malbat naqe kapır mezindi. Jive haram edezi herkes zana ko ekova katliama kiri kiye ne ki ve hem doğazın ko gele kurt her çar parçası ve katliamı رنزانه وکو به دست داره سیاسی چی بود بانا پش نداسا جبه مالباته وقت تماس چی ندبو حتی نه کوفا دوسیا او نبیه محکمه به چی نبیه وازی داره سیاسی نغاستی دیه چی نبیه جبوی هم دوازم برا herkes جبه چالاکیه دا چالاکیه شن yaşarda گوبد نسر و alkariya مالباته بکن گوتنک دا هیچ مالباته را پر شبابه پر رنده دایی که ایمینه تو سالکین لور پیش عدلیه رونشتی او سالک لده چاوا در باس بود دکانی چی که بحثا وایی بکی؟ سالک هم رونشتن و صفر ظلم المعکرن هم برنکنن نظارت ایلی که عدلیه دا دوسی دوال مخستن پره قریز که دو وقت من قریز که فراجوت نصر من بنا خسته خانه فرید دست مدامر کدن شش جارا هم کنه بچاوون هم دبنا محکمان و دوم دوش ور رابن و هم حوشه بچونه حوشه یواساق چونه حوشه این وردو هم ساکنی بون و هم نیدی فرید بنا اوه بود دست وکنه قرقا فرید الدور جگی کرنه وانی چه اوه یک سر پول سارا که فرید قریز کرد و من اوه حتی روان تختور اینگو الور هاوار کم بمواج الور کشتن و صرف ظلم بود هم بوی گرمه هم رونشته بود وی برفه امر رونشتی بود معنا ترکان دوم شوقا مکتن هم بترکینه هم لور قوی تاندن هم نسکه عدلی رونشتن دیسا هم قوی تاندن هم چون دوری عدلی رونشتن دیسا هات نمگو که اون رابنه پر ظلم المکرن سبر رابه همی ور را نبود اشوه که هم بیکنه نظارت یک اوینه جعزی ها که بر را مداند بیاد بکج من جه خواده اینه شخارا سر ظلم المکرن و هیم حال یا هیم حالی و ظلمه دکن اونا هم سبی جه دارن هم ایواره جیتین هم سبی دارن ایواره جیتین و هم نیانی چه آین نسری من مگو هم جوشونی برا بمره هم ران نو کره که حبس
حبسي عضلات تنا تشتت تنانا برزل من المعكرن جي واشورتن قيد واشورتن ميسون خاستا خونو تادي وتي كشتنا پولیس البر بن هزار پولیس البر بعد پولیس اون کشتن ایچی دکانه دا تارمیش کردن چکرمون زاری من پنج برابون سبید چونی وارد هاتن دکانه خودنی رینده دکانه خواهبون تسلیان ما آوا ملتی تی جمعه آخری پیغمبرش تا وان راضی به آتینا جمعه کیفی ما خواشت به ادویم امنی به خودی میپره کیفی ما وان خواشت به تینا جمعه از خیر وان سرنگان ساکنی ما انکون مول بحوم الماری بمین موارد دیگری خنجه پارتی اردوغان آچقاس پارته هاو گی هاتا جمعه و باشقان خوا تا و مزن خوا گی هات نجمعه گی مرا حس را دوارین خنجه ای اردوغان نا پشتوان دیگری براوی ورته دانه خوان نزان شو بیزاری مکت سو 5 سالا گود وانا رو که دنگ خواجیان اکران نواتنه جیز حدی آوای و وحشیانا برا ورته دان آزاری مکشتن زاری منه نه کره که حبسه دای اودا کتنه دای ام نت حالا رویگی سویتی من راکری دست میگی و ارگاه خونته دا قطیان نه و از نکم مول بحاون جاوه من چونه نگه میگی واره مینه تختور دوی واره عملیات به از ایفا فاضل خوامه فاضل مواره از که هم جواد عملیات بهم هم چونگه دا عملیات بهم گیل مد چه بیه معده چه بیه گی چقل چه بیه گیل مد چه بیه لبروی داره امرو دنن ویره برف دواری رو برخیل مکر امشار رونشتی بود ایوا ظلما ناقده دنگی ما چو دوالا وادر کرد دران وادر کرد درک نما نه درک دوالا نما گی مرا شور کریه گی به حسیانه دنگ من نه چو امینه و اردوغان سیده من نبیست تادي عندوين قيد مدارخن أم هرنا مول عندوين قيد مدارخن أم هرنا مول ونيل نمزن قيد مدارخن قيد خستخانه دارخن أو أم جرنا مول خستوجي زاري مو بحر ديوش بقرة دوانشا قرق وشارتنا وي حبسي دا دوي ما وان دا كري يكي وا أوانا برخور را كري زاري مخستي وحشيان برخور را كري برنا درخن دو ما چه کنیم درخن پله خستی برا جزای خود ببینه ما چرا در ناخنه و بس شیرنه امیروا قید خونه برا قیدا درخن که علکات چاوی کشتنه علکات لخسته خانه لدکانه زاری من عرضه مان تقصی پران دیسا زاری من راه نکرن گو برا اوی گوتی خلو گوتی گیاوین خسته خانه کل عرضه مان ای خوشی راه کرده به تیاره برن ای مجی عرضه مان چون ایچی خسته خانه دا کشتن قید مجی وشورتن عدلی جمجو دننا سبی هم دارنه ایوارتینه ولا مهندرا نکنن و برا چقاس هنه برا گی آردم من مکن برا فاضلی مش حبسه درخم سر رازی بی والله من نساقیه ولا هم نکن هندر دارونم من عادل خواهن داکر جلال خواهن داکر بابه امیر وان داکر امیری منو یاخمیده به مسیویه پادکست کردی قصه دیگه جو podcastkurdی.com و همو پلاتفورم پادکستان هندکارن نمه گفتار بکن